Aku play sasisen perlok epi kibala poi pet biang sasisen ya kena ka video ke chonga te kuma pi mentang dan ha kali te ngidang mood ban ya lika berki perlok sha kawe ke caka kebangan sapen i epi sibin te kumbi pi mentang kadang step bang kadang aban shu tubek da kata slide rayum yo i bakadang dum te kat bang kadang up iki perlok ngan ain aswa da keblok si minit te sama wan page ado kabakut trong kene video ngan pen EP kumno ke cing lika ke chungi berki parlok te takam taswahi ngan sepen EP sibit tay up bat ngak ndiat moh sepen in dalawan ke parlok kita up siti nginyalet da kebosmit te kalau kelong kecing sobang taman perkar nomor bah ini lagi tak bos mit mo kasih ke bos kala apa sih perlu kelabun tag ini ki perlu nih kelai up mana sam dang step lah keki lah kedu biar ngay biar kan i kita kapal di lain macam menit istiak kaitang kumno kacing bergerak ini so nak mah mana dah kita perlu procor ke labun terpolok entah ya dong dia tetap air kayak gitu ila entah mahal mulai beri mana fee betul kah ya tiap bos pak लगता है सारे दिल की तुम जरूरत हो जितना उतनी बगावत हो लगता है सारे दिल te mentang lại position sha kati te lang step bahang na poi praduna yai te ka khriat di sana yang namut ka shit ka khriat ya tok mo chan te ngin rum kai ni hapo ne rupak te ngin shipit kai ka long lo te yelik kai ne rupak bat jong ni bai dan kambai rung yang sama dan kambai rung lebih warna ni rupak teh kacakar kolong keba kencak car dia ya casual Dah jangan saya teng marsen poi sedang suruh sendur. Teh kipliar selong terus ketemu jam krik. Kumno lang. Lang kumno kacaka sana. Lang. Biang. Lah me ya ka style. berhenti kau ऊपर ही आए वो पास tip la batay kumno thu pha re. Hari Minga.
Itu dari bang ini Bener mo. dari gue mau dia ya lagi mang ya lagi O kana makabol kana karel. Kuno na. Te sa belawan suy kaya kay pengadi. As ngobabiru bawan sana sampai sa belawan ni pendut kapor. Kadon pimat ka sa kasong. Kadon ka 3 nyemat. Sa pet sibit ada kelet suwe-suwe ru mesti lek. Gemelek lah. Syafun lah kahun nak ai. tuan sendiri dekat Kuat tang ke sa step rumeyo sa step sana. tuan sendiri dekat sulit Mai belak melin senong kendong tu wan kum sini saka tum tonat kum subang re. tunggu sana ya The power of nong kendong. Amar kecaka kalau kum coba bun setang kitengap buan bam coba. hasap sana Pi kinong kilan mer kebun lah. Min sui pen I kene kan saj nak banta jang pi ki bom pat poi sa kene kecaka nak banta jang pi ki bala poi. Ru sa ya pet biang. Kasubiang he kecaka panong itenat ru kata-kata ru kam itenat kam panong ba. Kabam itenat ru kam de kam ta. Ta kala subiang he. Ta fi kita ru kidai biwan lang bani kita ngelap mit ka sendur stai. Ta kini kibaya kilan met. Te nak banta jong pi kibam ju I ding kuai I kumbau ne ro ding kuai dai nom dai ro ngaru mi thu ba. Tama ka so ju ro kalong kamu ding kuai. Te pi kata utai ro disupai tum ikop ding kuai ro tambah usop ro long kumu kuah. Te sa yang ma piu dai ding yu. Abun than setang ketengap. Te kasi lenti tang nero kam perkut nafia kumnya sedang semon tang ban lut keloy kapor te jong kina ki samla na khamar kila ya sung shit ka ka sene niyo bana ikali ma kalong kumnya ka kalong kumnya ka jingiwan ka sene oh smart ba ne bhai de te kerkum penbit kerkum penbiang kena kecaka ta kalong kalak tip top hi perlok projor ke bewan menir ke bun singla ka nam tak kelung ru kabun singla ka nam tak temen ru ta dal ka te singna sila stay bi sindur ta una le wei la stang yong bet lah susah man be sinong sedune kumna na te lalap kawe na kici sina ka bang ne la tho ba ya ne la sina na ki plastik ki bela recycle te kane kare kowe kanuksa ka ba kanuksa kau biang tam ka bangin lumngin lang ki coba ang tam plastik bangin le recycle kumne te kane la sina na kane ka kawai na company ko dan na po ko ti te ngai ba lada la ban le kumni ha silong me khalayaru kanlong ka singker khu ko bakrao ba ka ba ki coba ki ba mi ru kinom long sep ai te mentang ini don kani ka building ka ba tang ya up ban le syong ruwi ini persang
Teng lak di sim tiket. Ya dan mentah rambut. Teng di persiang ke experience sungguh we film kong kalau no. Teng si spa marway tang balik tarangi leg up down back ke arspa tang kamarway. Tengi tingginya leg tang si sen leg dawan pai si cengi na ru si khai. Ini oi no cengi na ko. Teh saya pergi sibit dala syom Teh mentang lah selang ban kiu si cerong ban leg syom tarwe. Teh ya leg dak alif. Teh lah poi si kecekapan syom ruwe. Ya nya itu. Tiket. Teh kadang pen tiket ang ne. Teh karo wi katai. Teh lak kendek dik. Teh kelak yarung mentang pen i kata kecing syong ro wi. Sedur lah. Bos udah ring video itu. Teh ha cerong jong ne Brahma Putra ngin syong rowe. Teh mentah tak kasih teng bah ka Sibit dawan pai na tai tingin wan ada ka sip. Teh lak sedang mentah. Teh kecing cerong ru. Asapnya no, like bayar lagi cok. Cing cerong teh kalak cerong bah. Teh sembang mo, hi mensim mo, rak mensim. Enggak siap ni, terus cerah ni lah. So, how far? How far this roadway? Hindi. Kitna dur? 2 kilometer. 2 kilometer. Wow. 4 kilometer mo? Kilometernya aja. 4 kilometer. Rak mensim ni dapat cepat mo. Wow. Mo. Ni ran ni bat teriak. Kajing sobang tapi Bro, Pedang pertai. bro. Ledo apa je? sana. Ong yes. Mahiladan na bro, nayawan bro. Pedang alif. Ka teh kacabok ba? Coba sah. Sebok. Jelek kira apa sih try mau? Teme lalong kadang-kadang lalong kadang Dah bersiap. Tai kasih. Ngas. Katai kasih mo. Kawa Brahma Putra. Sibin minyawan da lek phangin lek phada katai. Kan langsung tengah kita ai. San ne. Teme ka batatam teme kecing lek deka ya. Cat. Dekat. Entah. Ani. Cini berapa ini? Kasin menengkong banyak syong ruwe. Kalau ke ba sultanat ke experience banyak syong ruwe. Sedur dua. Tahu ya? Pengen lacan poi sa bakut sa kanaka cingsang ruwe. Ta ka cingsingai kelong ar kilometer. Ka kala cingai bai. Ta kan berhasil sispa long kala. Ya habdor ha. Lapoi ba empat bahamo rak mesim lah. Entan nang sistem mo. Wow, pet lano tat. Kita nak masuk. Oh, Kalau itu kembali setelah. Nasa ini picture orang nak sikit kau. Hah? Nasa video na cerong na. Mana? Oh, saya sikit. Sekarang dia hamu baik. Ayo sila kita tiang level bergame. Kane kawai ke badang lej mo. Om sim ledan beri basyong. Tentang driver marway. Oh, sa harus pamitar lah poi tat.
Segala yang ingin terus. Yawan luto, kisbit. Mo. Oh. Tentang isu apa? Ya paling. Kate kasip kala ni pai kasip kate. Tang sepen isi sibit mah dah lah. Kilo pelengang kita kan. Bentang kala akhir na po ruwe. Tang init. Sabenit pai nginya lek dah kasip. Tang init awat ya ka cakajeng jeng kasip. Lap na. Nah mana sih? Hah? Mo. Tel asa pun kertas lagi kerki na. Te kermen sembaka cing syong sip rokan long ke bas sutunat ke bas syong ruwe. Ban syong ke sip te kiong naka kamtat tang san tengka. Te sepe cibit la poi stai kalau kumno. Macam poi tadi sendiat. Ciri, naik Kenapa sih? sini. Oh, sih kartu bondet. Teh, toh mesti penida ala poi ha. Masong chat sweet mo. Teh ngelapun bandai yang nak sip teh. Kacingnya rum, kacingnya bi, kamu hidup tahu. Teh ini bersama dengan support. Teh bami ru kibun, kibarung ru kibun. Teh ini ya rum nak ki. Ngelak poi tak apa mah. Ngelak poi ini apa? Jangan ke sip. Six. Saksi. Berarti lagi tu tak. Nah, dia benar. Ada tu. Mobile number. Yang jadi api. Noga long ane kacing syong chat kacing ni. Teh, main makan long komputer ni. Teh gini perlok juga kibawan lang. Teh kila ya semua ucap kata kacing yo an syong ruwe kacing yo. Kacing chat. Teh sa baik ada bakut memperlok. Tabun gay kibangin penipi. Wow, mana orang kisah menengkong ni, mungkin yo, manusia yang kani karuwe, kani kacat. Kalau kayak itu sebenarnya pan yo, mari kayak ba, om sudah kami yo apa, senang lacong. Walau kalau kau coba rumrek experience pada kadang langsung ke bentah, coba yo. Tahu. Dah ingin sendur lihat mau. Dah. Dah sesuai kalau mi. Dah beda duk bakut kenong rumah. Speed baru mungkin ada. Dah bentang lah ya mi. Dah ingin jadi final menangi. Warna kata ka benta ka bang ilet dak ruwe. Dai kata kita pi ruwe ka bang syong meneh. Benta pat ni nyelik phai nak kan kan kechat. Kang ni gila bun ba kibri kibalik kicung kikam kibawan kumbawan mangi rusrai kibun ni. Kalau kayak ke bas tenan. Nah, ada yang mahal